يعني قافات جارلي تدراتي وجي جفتوس تمام أسيار ده تنجرا ستيني من ست اللي والبافتونين كام فده بس دبّش ما ونين كام فده يعني جارلي قوا كمتي أنتي مدا تمام قالوا سامبودا جزين لالو سي رجديم تاني جرتني أتيس قد جاي برا جرتا صعبة سنتين خلاص فرماني نعرف يجوا تمام أكيد جارلتي تيجي فرما تركتي تيا ما سيسيرله قيسة غرا هايتي سين جالتو خرجت تاتي يعني سين جال ديدو تكاس جال ده بس سبب سنين كان سندرتي جالتو يغلي ستين من نقول كافي سندرتي تسلا يعني قيسة هايتي كم ساعات ونجالتي جرتمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تافيكا بجمتو تخيني كنو داوتو ندوكي سنو بكجيرتان انت سلامتان تاني تو اندر راقات سنبراغي سوسين جنة اكس ماران تانا فيديو هاريانا سنگ ديبه فيديو نراكم اكو متدوريتي اگرتان بلو فيديو راوراكو ديما فيديو غبابا تاكو فيديو سنيس الدام بافتشو ديما ميمان نانجتي اكام جتي وان اجائبا تاكون جو ديماني هنگدو فيديو نفانا تورا تمام warreen kana subscribe nungolin subscribe godha haasaw ani hedduu takka mata duree kanatti haasawun hin fadhu beeytanii haasaw dheeressee haasawun hin fadhu balloo kaameraa dhoyseetumaan suutumatti haasayisuu deema maalin haasayisaa maalin ja'aani maal naan jetti walumaan dhaggeeffadha walumaan laalaa hanga dhumu viidiyoo kanaatti keessaa hin bahinaa maaliif yoo jettan hedduu takka adda baafachuu fadha waan kana mee maal jetti akkam jetti yaada kana isii keessa maaltu jira jeetiin adda baafachuu deema tokko haasawa xiqqooniin tuttuqa maal naan jetti walumaan laallaa haasawa isitti dheeressu daqiiqaa takka geenye eegaan haasawa eegale akkasii laayik godha viidiyoo kana laayik osoo karaa viidiyoo keenyaa achiin dabrin laayik godha akkasitti inshaallah haaniin milkaawaa waaniin barbaadus niin argadha inshaallah. السلام عليكم مالك سامح lagi والله هذا طافوا لك مدري تتكلم تتكلم وين سيمو بقى ليش خير ان شاء الله ما نايم وين سيمو بقى ما نايم تمام واتي خير ان شاء الله تكن سيجاره تشوف بس نخاسي جفتي بافتشون في البيت ati gugumusan mijarata maji churokani yani isman gafat akkati yar dumbe tot nin beka bas gugumusan mijarata bas mana de biskun fa war wala siyar la kishura jarata kajbani sala bas yani ma ni beta ani hentu tokka ni gafan garas dake kasiti mustafa video na ramore ga difusanis وجود الفون خيّر دي بيلالو دلامي كاتو ناسيني مدري ايش اصو دلان غوتو كانت تفوتا دلان سي مدري ايش تا قلبي سي ويستوني جرتي تجارة سي خلني جرتي نانجاني ادو تكانا مدي بس يعني ما لويتا سانوافين سيجافة بس بلون دوكما سجارة تيمو قلبي سي ويسو hanga ati gaara sani galtee akkasitti goddaamtee akkas taate qalbii si wayyeessumaaf akkanas hin jette moo dhugumaan na jaalatte jeetiin adda baasisuu fadhe. Gaafi kana si sumaa jeemoo namaa siin jeemu. Anaa jee anumaatu na keessa deemtee balloon na jaalatte moo akkanumatti hin jirtu yaani akka qalbiin kiyya hin cabnee fi hamilee naa gootee haflaa sangootee akkuma na gammachiistuuf haflaa sangootee akka qalbii kee gammachiiftee karaa gaaraa sanirra deebiftee siin jaaladhaa jettee jaalala ta'ee akkasitti kijibaan beekte jaalatti kijibaatii siin bareeddu beekte yoo jaalatti teetta kijibaa taate yoo jaalatti teetta kijibaa taate naktan kijibi dhuguma sannaa'ee miti ani akkana dhugaa yoo feete hanguma saniin gaaraas deebisuu fadhee jaalala sii hime an siin jaaladhu naan jee adeelaniin fudhe ammoo dhugaan siin jaaladhu naan jette jaalala xiqqoo nanaytee boodoo yoo na jalaa barte ani hin bareedu beeke jaalalatti walitti taphatuun sanumaafin si gaafadhe bas akkuma naa deebiftuun fadhe
baga nagaafatte nagaafachuun kee rakkoon qabu garuu ati akkamsi fakkaata gisee akkan laaltu yaani nama si jaalatu moo nama si jaallan si fakkaata adeemsa kiyyaa baa hunda kiyyu gisee laaltu ani hedduu takka guyyaa duraa sana guyyaa siin jaalanna jettee as baatee dubbatti sana hedduu takka naa taate bas wallaahi dhalaa jeenaatiin jeetu dhalaa jeenaati takkaan sodaanne namaa siin sodaanne social miidiyaatti as baatee siin jaaladhaa jechuusi hedduu takka naa ta'e hin jee keessatti illee hedduu takkaan gammade bas san booda waa xiqqishoo keessatti waa'ee na dhageenye niin gaafadha osoo jedhu akkasitti har'a dhufee si gaafachudha. Bas ani adda baafachuu hin danda'u amma hedduu takka jaalalaas wajjin dabarsine hedduu takkas hedduu waliin bar dhiyuma kana haala sanis naa gootee dhiyuma kana hedduu takka waliin agarralle dhiyuma kana hojjetee immoo eegallee wal dubbisuu eegalle bas adda baafachuu hin dhaqqabne tamam sila sumarraa hin baruu fade afaan mafeetirraa dhugaa san akkana dhugaadhaa inaan jettee sila naa himte irra amanee irra gammada badaraan an ifitti himee dhugaan si jaalattiif hin jedhee boru yookiin guyyaa biraatiif si jaalatu naan jettee yookiin akkana naan jettu sila sumarra dhagee yoo booda akkas naan jettees badiin ta'ee taatuun fadhe akka booda an if amansiisee booda bakka biraatti if hin darbine laga biraatti if hin darbine atummaan yoon amansiiste irra na wayya beekte yoo karaa gaaraatti si deebisuufin si jaaladha naan jettees aadiidha niin fudhadha homaa hin yaadin kana jaalala guddaa waliin hin kanneen sila walii kanneen irra wayyaadha bas yoo akkasitti ati na jala deemtee akkasitti hafra sanii si naa goote aadiidha hedduu tokko galatoomiin siin jaa bas afaan fayyatirraa hin dhagayuu fadhe. Gaafiin kanaan duratti ati silaa yaanii keessa keessatti akkam silaatu na jaalattee jirtamoo? Ani kana jaalala si jaaladhee fi siifiin du'aa siin jedhu hin qabu dhugaa yoo feete. Bas dhugaa yoo feete hedduu kabajaa ni bira qabda yoo ati jaalalaan sii kanna jettee akkasitti jaalalaa kanna keessa ani sirraatti qabbale jaalala walii kannuutis waanuma jiraati beekte atis jaalala naa kanna ta'e anis jaalala sii kannu waanuma jiraati tamaam. Bas eega ati dhuftee akkas naan jette bas sumarraa hin adda baafachuu fadhe yoo dhugumaan na jaalatte ani jaalala sii kannuuf jaahisa saniifin adda baafachuu dhufe beekte yoo ammoo jaalala siin kannu hangasii asitti dhaabbannaa naan jettees aadiidha galatoom jedheetiin karaa kee ilaalata bas yoo siifin kana naan jettees anis jaalala naa kannutu san caalaan sii kanna tamaam. Sanuma adda baafachuu fadhe malee waan biraatti hin fudhate. Waanee waan biraatti hin fudhadhu garuu shaan nama shakkisiifte onne akkana ani. Maal shakkisiifte? Akka namni biraa waan an jedhamu yaanii gosi akkamatti nama shakkisiifte garuu ani musha ati gaara keessa deemtee kamaraattee maal taatu kanaaf himti kanatti jaaladheef osoo nubiin kana duratti gaara keessa maraattee gaara keessa hin deemin duratti si jaaladheef. Tamaam. Yaanii مش تجارة خش ديم تفسين جالنا صندوق تجارة يعني قافة تجارة اللي تدرات وجي جفتوس تمام أسيار ده تنجرا ستيني مني ستيلي والبابا تونين كام فرده بس دبّة ما ونين كام فرده يعني جالة اللي قواك متين تي مدا تمام قارو سامبودا جزين لالو سي رد ديم تني جفتني أتيس قدا جاي برا جفتا صعبة سنتين خلاص فرماني نادو فيجو تمام akkasitti jaalalti tiyya furmaata argatte ta'ee ammaasiis illee keessa garaa keessatti isiin nan jaalattu kajettu taate ansiin jaaladha hedduu takkaas jaaladha bas sababa sanii miti san duratti si jaallachuu eegale sittiin himanne galu ateemmat akkasiiti shakkiif keessan fidin tamaam ani shakkine bar shakkiif keessan fidin gonkuma shakkumaaf keessan fidin ati aslan شاكيف خايسة بدل إنك تتوقع سيارة خايسة ما هي راين سيارة تمام خايسة ما هي راين سيارة ده بس شاكيد أنا أقول ما هو يعني خايسة بعسات تمام سيارة فتشيسة إن شاء الله أنا أبغى أنت كيادين سيارة ده يدوك جال اللي والأدلة ناخنتي اللي سيخنة والإنجراتشو مش أكيد جال اللي تدرس بوته بخنا Untuk sama mana masih guru lemiti. Karena Honda sih itu naik rapat sih sebetulnya. Sih ada rapat sih yani. Isi selalu sih rapat sih. Am misi
bal'oo nan jaalattu beekaa kana hunda goote faayattee sammuu ta'e keessa kirkirtee waan akkasii yaanii hin yaadin. An jaalatee asirratti hin qaba. Jaalatee mushati marattee fi miti mushati gaara keessa deemtee fi miti san durattis jaaladheen. Amma ammoo formaalaan naa dhufu. Wastaan aadina hanumaan si gaafachuu qabde galatoom bal'oo. Inshaallah bal'inaan inshaallah deemnu bal'inaan gammachuu takka hojii dabarsina. Inshaallah. Atis waan takka shakkitee abbitaan maaliif na gaafataan an jaalatu hin jedhin. Inshaallah jaalatti tunis guyyuma takkaan hin dhuftu beekte. Jaalatti akkuma namni hojii deemu. Jaalatti isaanii si guddachaa hojii deemu. Yaani amma sakaa isaan dhufne akkashallee. Keessa dhuftee jirti. Ammoo siin jaaladha kasiifiin du'aa siifiin yoo siin jee sittiin hijire beekte. Bas jaalatti tunis akkam takka takkaan sittiin hijibee. Yani yoo amma dhugaa sanii siifiin du'aa siifiin waan ijaajee. Yani hijba hii. Jaalatti na keessa ni jirti. Ammoo jaalala hamtuu sun na keessa ni jirtu. Tokkuma takkaan waliif kannaa deemna tamaam. Haali sararraa qabu. Aamishii qabummaan ta'e akka hin cinqabneen barbaada. Ansiin jaaladha hedduu tokko. Jaalatanaas. Akka ati na jaalattu sanaas si godha. Tamaam. Shaayiin iddarratti raanfadhee fatii shaayiin of deebifa. Jalla tamaam. Akkuma agartan hordoftootaa fi qabdumtoota kiyya haasawaa kanaan haasawite waan naa deebiftees keessanii jirtan inshaallah haasawaa biraa hin qabu inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebina nu faana tura viidiyoo kanaafis laayikii godhaa isiniin jira.